Yesu. Hakika imani kubwa kama hiyo inahitajika. Kwa imani tunakubali ya kwamba ulimwengu uliumbwa kwa neno, na kusihi ujazwe nayo imani utaokolewa. Imani inayokuwa na mvuto, imani inayowekwa kwake Yesu. Hakika imani kubwa kama hiyo inahitajika. Kwa imani tunakubali ya kwamba ulimwengu uliumbwa kwa neno, na kusihi ujazwe nayo imani utaokolewa. Mitume waliishi naye Yesu kwa imani, walishika maagizo yote yaliyonenwa naye. Kwa kweli walijua, ndugu yangu, mambo yote tunaona, magonjwa, vita njaa duniani, tuamini kwamba mambo yote haya yatakomeshwa. Mitume waliishi naye Yesu kwa imani, walishika maagizo yote yaliyonenwa naye. Kwa kweli walijua, ndugu yangu, mambo yote tunaona, magonjwa, vita njaa duniani, tuamini kwamba mambo yote haya yatakomeshwa. Yamezidi duniani, magonjwa yanayosumbua watu. Twakosa, tuende wapi sasa? Tumechoshwa. Njia iliyo rahisi sasa ni kumwamini ni Mungu Baba wetu. Hakika atatenda miujiza, yatakomeshwa. Mateso yamezidi duniani, magonjwa yanayosumbua watu. Twakosa, tuende wapi sasa? Tumechoshwa. Njia iliyo rahisi sasa ni kumwamini ni Mungu Baba wetu. Hakika atatenda miujiza, yatakomeshwa. Mitume waliishi naye Yesu kwa imani, walishika maagizo yote yaliyonenwa naye. Kwa kweli
vitajaa duniani. Tuamini kwamba mambo yote haya yatakomeshwa, yatakomeshwa. Mitume waliishi naye Yesu kwa imani, kwa imani walishika maagizo yote yaliyonenwa naye. Kwa kweli walijua. Ndugu yangu, mambo yote tunaona, mambo yote tunaona, magonjwa vitajaa duniani. Tuamini kwamba mambo yote haya yatakomeshwa, yatakomeshwa. Mitume waliishi naye Yesu kwa imani, kwa imani walishika maagizo yote yaliyonenwa naye. Kwa kweli walijua. Ndugu yangu, mambo yote tunaona, magonjwa vitajaa duniani. Tuamini kwamba mambo yote haya yatakomeshwa, yatakomeshwa. Tuamini kwamba mambo yote haya yatakomeshwa, yatakomeshwa. Tuamini kwamba mambo yote haya yatakomeshwa, yatakomeshwa.